Mwana nje samura gwagwa iyo umwana twaragendanye iryo jambo nigiwewe kandi namutoye cyane mu ntara z'amakamba cyane mwana nje tunjubura ibihera none bibi ikintu ukunda gufungura ubu ni icyayi amata icyayi byeri inzoga n'inzogura byose ndahekenya ndahekenya mbujwa nandi n'inzogura yeke nagugangwa lonanirwa ntazo nanirwe mu ntara ya Makamba akayeri ukunda kaba kanditseko gute arakanditseko Makamba Karusi Gitega Muyinga akayeri ukunda kunwa n'akayeri kaba kanditse gute Samuragwa akayeri kanditseko Samuragwa iragijya Samuragwa Samuragwa yazwe na Nkurunziza mu ntara zango tubuna hari Gitega yateguye ijambo n'abagabo Imana ubona tutubura ifaranga ishaka guha ifaranga ni ishwagire mu ntara ya Makamba umushazi mureshi Igozen TV. Mutanga kinga kwahetse nikongenda nabutose nikongenda buyiwe kagakati maguya nyagwari niko kene kishe mama mwinya wa mugamba twagenzi wadati waramanga kwanje beyaruyenje bibi bakwita none bibi bakwita Kabura Yohana yo ofisi imyaka ingahe wewe mfite imyaka 80 wavutse umwaka wa reka sinabimenya urumva sinabimenya navutse natoye mwambuca amatore cyambara amayuki ya twayitwara mutoye mwambuca twari none ubu naho watoye nde ubu naho watoye ubu Nkurunziza none ugomba rero tuyage nka Samubagwa mushoko tuyage ndamusoko mushoko tuyage n'umuzi bibi none Samuragwa yazwe na Nkurunziza mu ntara zango tubuna hari Gitega yateguye ijambo n'abagabo Imana ubona tutubura ifaranga ishaka guha ifaranga ni ishwagire mu ntara ya Makamba umushazi mureshi komera none wewe nkawe ushaka ko yo guha ifaranga bingana ifaranga by'inyoga ngahaga hanyuma ndiye rero ntiyonanirwa ntazonanirwe uwo mwana nje ntazonanirwe Igitega ntazonanirwe ku Rumonge ntazonanirwe mu mabande Samura mwana nje Samuragwa iyo umwana twaragendanye iryo jambo nigiwewe kandi namutoye cyane mu ntara z'amakamba cyane mwana nje tunjubura ibihera gendanye amberera mutambire twaragendanye tunjubura ibihera ibifaranga mubari yatunjubura ubwire Samuragwa ati Samuragwa tunjubura ntunanirwa mu ntara y'Amakamba umutumba mureshi ubunibwe nahora ngo ndondera ndamuramuca niyegereje ubunibwe nahora tugendana Igitega ubunibwe twahora tuyaga cyane ku Mureshi ubunibwe twahora tuyaga cyane mu mabanda ubunibwe twahora tugendana ndamuramuca niyegereje ubunibwe twahora tugendana ndamuhimbundu ngo narame mwana ndamuhimbundu ngo narame muri Makamba ndamuhimbundu mwana nje bwiga hose ndamuhimbundu mwana ndamuhimbundu wayimpundu nde Samuragwa wayi impundu no mpaye impundu Tunjubura ibifaranga mubwira bucunju tunjubura mu ntara ya Makamba musozi mureshi abatamakazi ba mureshi kandi 50 mubwira tunjubura ibifaranga tunjubura
Samuragwa wanje naheje ubwinyo. Naheje ubwinyo. None ugomba zokuzanira ubwinyo. Bwinyo bwaheze niko ngenda nyabushamba niko ngenda. Ntujona niko. Samuragwa wanje ntujona niko mu ntaya Muresi no mu ntaya Makamba. Komera. Bibi tugushimire cyane waturyohewe weje kuririmbira Samuragwa ariko nakubajije wowe mu buto bwawe kera hawe nubu ubona bitandukaniye ugwaruka gwa kera nugu biratandukanye wewe ukiri inkumi kera inkumi zubu ubona zimeze nk'iziwa nyene aba imico ikaraba makumi yakaraba abaga kera ryari uki kera ukiri twatoye Mwambutsa ningwe namutoye tumutoranga mwami Mwambutsa nguramba matore cyambara mayugi kante baby kumbure umugani wakunda gucira abuzukuru bawe cyangwa ukunda kubacira abuzukuru bawe ni nkuwa nde bacaye ukubwinye bwaheze ubumenyi bwaheze gute wowe twereka gute ibushaja mu ntaya Muresi no mu ntaya Makamba no mu ntaya Mabanja no mu ntaya Bwijo no Ingozi Igitega ko yasi Igitega umwami ntuje aratega mara abavyeyi baraheka abandi bararama namwaye impundu wayihaye nde nayihaye Samuragwa none Samuragwa yandi mazina ni ayiwe na ya heka sidari ubu ntawonzi mu mbarire Samuragwa nuko yaratwe n'umukuru w'igihugu wanje Nkurunziza yapfuye haja hele abakwe n'abakobwa bibi ariko imbere yuko turangiza amazina yawe witwa nde mbere yuko turangiza ndiyo wa Makabura ku musozi wa Muresi intara Makamba umusozi Gahosha Mabanda Bwijo biragukamanya watubwiye ko ufite imyaka ingahe mfite imyaka 90 urwenda sinihakana ufite imyaka 90 yego ngumba kumwambutsa ndamutoye waramutoye kweri iyo myaka ndayifise sinapfutse kuri mwese nkamutaga none bibi ikintu ukunda gufungura ubu ni icyo amata icyayi byeri inzoga n'inzogura byose ndahekenya ndahekenya mbujwa nandi n'inzogura heke nakuvuga ngo alonanirwa ntazonanirwe mu ntara ya Makamba ntazonanirwe mu ntara za Gitega ntazonanirwe umwana twaragendanye none bibi wavuze yuko n'akayeri akayenda hekenya akayeri ukunda kaba kanditse ko gute arakanditse ko Makamba Karusi Gitega Muyinga akayeri ukunda kunwa n'akayeri kaba kanditse gute Samuragwa akayeri kanditse ko Samuragwa iragijya Samuragwa ari akayeri ibi bikanditse ko Samuragwa ndamuhimbundi nonge ndamuhimbundi cyane ogere tugende bibi ndashaka ko no kugurira akanyama ariko wowe gashoboka akanyama twose ndagomba nagateke byose none bibi uraza amafaranga mbaye maraka 5 cyangwa miliyoni 5 ariko nzayiharura miliyoni 5 uja Samuragwa natuntumwe Samuragwa turona niko Samuragwa ntumye wewe nye Samuragwa muna ya Makamba abavyeyi bararamye turaheka bibi reka kumbure uje kugura agafu kuri kajya kanoti naguhaye ugura agafu ariko ntuje kumugwagu kwakwe ntako ngomba sawa uje kugura agafu uje kujubuka byose ngo muduta nuduta twose ndatugomba twene tugushimire bibi bankomera amashi ugenda uratamba reba gukomera amashi sibyo ugenda uratamba impundu gatoyi Samuragwa wanje uru ku Makamba abavyeyi barama bandi baheke iyi televiziyo uri kuravugira ko yitwa Igozeni TV tuvugira ati Samuragwa uzondaba kuri Igozeni TV urondera kushika kufa Igozeni TV eka umwemye yarahubanye yo gatugushimire ego Mfashega ego twahejeje bibi
uraza kugaruka nago wayabitse mbega Ndoze muragwa nawe. yabike neza nga Alo ntuntuburi. nawe nyine azogucunshuburi Anda ntuntuburi bunye. Ntuntuburi. araza gucunshuburi Ntuntubura ndabije. gera wanzungure amata kwanza ubanze Aya nyumvuga amasambo yanga nuko. none basi ndagukabire basi ndagukabire ima ndagukabire Ndila. hagati y'aya mahera yose ushaka ya hagati y'aya yose Nchaka ya. Ndagwaya Nchaka yo. ndagwaya bibi aya sibyo ndagwaya sibyo Shako kibiri. aya ni menshi Kibira. makayeri ariko kaye ndagwaya Eka nape kuma. aya bibi yaragujikana sibyo Nampane nako. uraza mahera yes bakunzi ba Eagles TV turacaganira kumbure turacayaga nababwiye ko ndi mu ntara y'Amakamba tuguma tugenda tuganira kumbure n'abene gihugu bo mu ntara y'Amakamba mwaba gute muratinya mikro we Eagles TV.